پشتی پروسسا رزگارکردنا عێراقê li jêr desthilatê Beعسیyan li sala 2003 û heta nûke çendîn kêşe û nakokî di navbera hikûmeta Iraqê û ya herêmê girêdayî budca giştî û ya pêşmergeyî û pirsa henatina naftê û çendîn babetên dî di ber dewamin û nehatîne çareserkirin. Parlamentarekê Kurd li civata nûênerên Iraqê jî dibêjît heta nûke nav û lîsteyên pêşmergeyî li bexdanînin. عراقي نافت پشمرگی هنه نجمارا وان هيا لوا یا گوتی هندك جداول بين درسكرن ناف بين وزارة پشمرگی و وزارة دفاع عراقي هر دو بيك وب تنسيق دويگاف كشنيكا دي بابت موچي وان دي اتن اذن ام پی تي وی پنگاوا ايكينه حكمت هرمي قائمت خود رسكتن نافت پشمرگی خرا و البلايت وابدانيتن و پنگاوا ايكي پاوش برف بغداوا بيتن جاري ما خلافه هيو مت پانالش دا بحث كير او بجن اف جماره يا زوره بس يا مدفتن جاري پنگاوا ايكي او ام وي جماره پیشکش کن کاو جماره مهي و دلويري داخلي مفاوضات ابين شارەزایەکە بیاوێ دستوری jî dibêjît li goreyê distûrê Iraqê madda 21 ji feqera 5 pêşmerge beşeke ji hêza bergiriya Iraqê. الديف مادة 121 فقرة 5 دستور عراقي 2005 هيزا لشكرية ودستورية وريك خستية أبا بنصة دستورية اف هيزا برافونية إدارته ويبريفا برنوي دستور بيشتن أو صلاحيات حكمتها هرمنا بس اف هيزا بشمرقة كبشكش اش منظومة دفاعية عراقي وخاصة انه كبشتيت جروبين تيروريست دركتن وداعش دركتي امهمي الزاين واقعك مدفيت منافيتن انكار جيت كات نشت انكار بكتكم هيزن بشمرقة هي برافاني نبس شخاكا كردستاني كريا بلكي برافاني شخاكا عراقي خري كريا لگورای گوتنا چاودرک سیاسی جی لدهوکه کرد پیتوی پیامکای گرتینو نقشدانرین سیاسی ین سیاست هرمه دگل بغدا پیام کردی ایک نینه مدوید پیام کردی گوتارا کردی ایک بیتن ایک بریار سیاسی هبیتن چکره رسم کردن سیاس هرم کردستان مجموعه کامرو بیتن همین پیک و اش پیشگیری د بریار دبکن نمکه ماسی کم لگورای گوتنا چاودرین سیاسی و ین شارازاد بیاوه سیاست دا کشین هرم و بغدا دید بردوام بنو اگر سرکی وان کشیان نبونا میکانیزما چارەسەریە و ناکوکیین سیاسی نه بیارامدی با دینان سات دهوک